kadena tan cokor dewo medal nyen jang kadena kadeninan corona teku jaden mulai sekan barang ingetin kan kena mengingat deket tuangi bau neng tapi bapak tumen jang main ngatur ngaya jang ide kayaknya letakkan dini makajang pemedak keturunan mana istri-istri wow cantik-cantik mirip banyak ale saya potong nelung nih cara cang oi sanep basa kayak gitu bas kegiiran cokor GR mana ngale saya long nih potong cara cang Riki aja boleh ngerasain. Oh yang ini digumin jama sing mana yang yang saya jelasan po anda makada sing mana po karena potongan cokor dewo lain daripada yang lain potongan cang lain pernah lain Niki menjujuk kan gitu dunia nama camplek bau medal cokor dewo kayak maksudnya mau kesiap anda yang rada mau kesiap bau medal singa uling beden batis benar beden mula batis dong menidor batis menek yang sengadu kamar maksudnya sana kamar apa tidur batis mau baong sakitan do amat kesiapan ibu nyi marah lu mau repot hadane kan yo jangan repot yang urusan bagian jangan jelas na bingung sing jangan bagian sing jangan nyakit ang bagian cocok tapi mipet dia cokor dewa yang sengnya ben goyang ada tanya ibu ini nekap cunguh ya manggen sapuniki di tiang nunas majang ring masyarakat sane sampun rauh nonton wong ini mangke di tiang nunas sampun nang tegang santai kemantan di tiang jelemu niki nih promosi jang sing promosi jang harus matur kejenyi sesaya jajang dunia itu didongo sama payas nggih lain kan tuh oh bin makasiap egenan yang setro mah bungot nya makasiap yang gitu jang lega ditu dibucu nggih disaku sebilang ada nak nyeredet enjang makasiap sambil mekangan pengen nampaknya tuh nih apa nyodok nih tidak mau apa penyu gitu tapi sing masalah harus sabar jang paling sabar dan dijelemu sekon tapi jang tetap bersyukur bersyukur yang udiang nabi duang tibang sing den keja jani kaplak dini nih kayak ngatur ngayah dok dewa ratu rai sapa nabi uleng semangat dan pangmolas jang mabakti nggih napa selamat matur semua rek sesuai mapan jani subeganten jangkel nyidang melibas nah tuh bang berak bu dubon sedereng wetan corona potongan tiangnya sing kene dugan sedereng wetan corona berat badan cang tawangi udah tuh 100 kilo 100 kaplek ada corona ngikal sing taen nyakan sing nyidang krisis turun berat badan cang bidang tugas kari normal gumi pipes liung lah pipes liu ajang-ajangan serbaina kaplak aduh corona krisis ngajang kapah pasti turun berat badan ulian 100 kuda tadi sadak aduh ratu rai tapi demen cang main ngatur ngaya sambil cang masih tunian nunas ce madak pangledang sesuna dini pangjani cang dini manunas jodoh nah jujur cang dari bajang sing munafik ngabo kebajangan potongan cara cang pas munafik ben ngabo aman mahan ngalih cocok jadi mumpung dini ngatur ngaya jeg dini obral barangnya mudah-mudah barang napi nih kok jadi mulai pokok dengan kangwang nah barang ini oyongan bang kuluk sing lek-lek kadang mangke di jam matur majang ratu dan sarang sami pamekas sana lanang-lanang sapa si raja kayon nah tuh dulu sana mil di diam tadi yang tanya aja nina barang murah meriah nih cang harus metanyo sekan itu terus cang nunasi cemada pangledang sesuai pangmaan cang jodoh belasan gitu apa
sira jawentan kayun durosang malah jebos rerah di kering jeroang sira sani merasa durung medue tunangan niki rerah niki hidupnya sangat sederhana jak sira jangan ambil hidup sederhana sih perlu kemewahan dan perlu genang rumah mewah sing perlu dan perlu genang rumah metingkat sing cukup genang kamar 2x2 dijo di kebo genang kandang brengsek nih ada nih tanyo terawang lek ya sojang bertanya gitu ternyata mulu ledang sesuatu mau pico jodoh aja swastiastu bodoh iletin aja lah apa jingal apa tahu aja apa ngawenan tepuk jang bapak dia story ini jelang kenapa jingal nisan mau bapak nengenah di piancang Pantawangi masa boleh ngipi jujur pak yang tertarik kan bapak dia stun sampun medua ibu aneh ngeranang tertarik Tawangi mana kadang magane dong meliupi di Semarang hujan gerimis di ujung panah artinya laki-laki zaman sekarang yang berkumis sangat merangsang iya tanda suning sira wastana mesawat pak jelema medakone sira wastana nengah seblok Rai dia tumen makenalan mai ke gumen jam nabi tengah seblok kulo jangan jasmara dan cuma iya somo jadi mai makenalan tengah seblok tapi sing ngeken blok ada yang halo kentang beli kentang apa iya ratu pokoknya pandangan matanya pertama begitu menggoda jelas beli seblok nih pun yang ngenah di pian yang dibisanya jadi kene beli apa dia yang ngomong aja beli tapi yolas beli kemudian juang ya gegen udah sombong aduh biar saya tawang mo jadi di rumil yo nang nalo naik dom mo biar ya pengelakuan langsung kini kurana noang nah aja amah bumu nesan benengenah di piaja biar jaliu lanang-lanang sangkal diaston joh tongosnya di bujung ngenah padahal iya jangan itu Nabi pikir Bangcang geneng gitu. hah? Nabi pikir Adi dua celeng itu menggeneng. tuh kan juga Bisanya di tiang ipi ngajak beli bagus semangat menjepit kuda jojo deh bujo pinya bakat tetahas tulangnya jangan mai beli nang amat dot ya ratu aja kembali gitu oh ya adi buangan neluh kena buani tawangi neluh di mana bang repeng terus saja bayune macam poliman di tiangi kebang cang bohong mengarayu seblok apa di mana neluh terus nanti mencelak dengan bohong berpatah aja ya swastiastu jodoh sing yo gitu adi putih hang baju kan kulitnya adi ya
man. Napi. Adi yang repot dia. Napi. Nak segar apa gelem-geleman tuh? Iya, boneka segar ini kan goyang. Di mana ya? Goyang tuh. Enggan tuh. Jangan takut masih ini. Adi takut tuh. Soal ini kan rumahnya di rumah sakit jiwa ini kan di bang. Iya, rumah sakit jiwa baru bangkang goyang gitu kene ya. Tangan lu beli Ini kan seni wasana. Beli barang ayah beli. Ngeda. Ye. Oh, ini Rai. Napi. Abura sira wastane. Nyoman sira. Nyoman bagus. Nyoman bagus. Kene nyoman bagus. Dong Dewa Ratu man. Geng. Dia kalau gigi ben seberapa. Ini apa nih sing beli? Nyoman bagus nih mirip jodoh jang. Makanya orang Sani mangken di tiang lunas majang ring ratu dadani sarang sami. Dua ning nyoman iki jodoh titiang. Sapa sira make HP kamera tolong foto jebos. Mau foto aja nyoman bagus? Oh. Angin api? Prewedding. Ya sot prewedding. Ben jemaah jang di Tegal foto. Angon lo dia. Angon ulah balang sangit. Do gadika. Bilang kita membuat balik. Tapi ada yang ngigal ngidam tepuk aja apa sih? Tepuk. Brengsek. Tawangi. Perawadannya gitu. Tepuk yang beli tepuk pasangnya gede. Ganti. Jadi gini man. Jadi yang nawang man ngelajiwa seni ternyata. Iya. Mereka duak deh tuh. Yang berdawang itu jadi lan barang-barang ajak menghibur. Iya. Tari pergaulan. Yang joget nyoman pengibing. Pas. Gimana kene man? Ianya nyoman ngibing ada hadiah gratis saking Yamaha spesial. Iya mah. Oh, Cocok. Mbak hadiahnya gratis. Menghinap 1 hari 1 malam Di hotel mewah. di Pulau Rajapati. Sekan. Artinya main manik jam 1 siang ada apa dana ada acara. Iya sih ketemu anak. Ada yang aluh ke dosen. Ajak ketemuan singnya nak mudian ketemuan artian bermani antiang itu di lapangan Bang Line ajak ke showroom Yamaha beli motor X-Max kan cocok. adi sing cocok Agaknya kan agak jenik bede. terus Ini keluar terbaru. apa Nabi astane. gear Pasio. itu belum kejang saja loh kewalnya cocok ancang karena cang bodin cang gede X-Max yang gede X-Max. bermani yang sebut ke barangnya langsung yang ngajak melalui Gandeng. do gandeng yang aneng nyoman Adi mau balik tuh. nyanan yang cang gandeng ken yo menek nas motor yang beyo gandeng cang kan adi tegul ini inggal lalu nak Barang-barang ya. jang sandal di jom beli sandal dong Coba kena cinggaan ya. Bonyan. Bin protes. brengsek pengibing Dia brengsek mau dikon duok na. rencang ngibingin joget ada cara ngejok celeng limana gini Tersinggung gitu. jelas jadi orang aja ngap jogetnya jedeng gitu nah masa gitu caranya Mula lebihan protes juga deh. Beli nyaman bagus. Ian kedatang nggak ketinggalan? Depot ya? Ian ngibing, do juga di tengah.
lampu ni cengak. Ada gitu. Oh, lampu ni cengak. Amilang pikiran pasti joget diulung-uling abingnya gitu. Apa tuh? Mau pel-pelan gitu. Baca kedek kesangsot pokoknya. Menap. Ngibeng. Adi ada namanya menceng jadi. Yang pilih bencang marah datian nih. Nah, gambarnya. Ayo. Nah, tuh. Sweeter giatnya tuh. Nah, tuh. Adi, nenek. aja cara siap kurungan bar pengino adi ini. Kebatang limonnya kebat. Binya yang ancu kebatan yang ya. Ada jang mau ada pergi nih. Nih pergi gelam mana? Sama deh. Stop. Ken. Pedalam. Atas pedalam. Main namanya ngigal ampura bu tiang gelam. Masa gelam udah sehatnya. Belum yang Ken. asam uratnya kumat. Kuning Ken. Main terus. Kina akeh pengipengnya tuh. Nah, ini bagus. Nah, ipeng Gus. Mana? Woi, nih kengken jo. Oh, kan len tuh. Ipeng Gus. Nah, kengken aja sama hoyong. Nah, lebar. Muncul mau joget itu. Oh, ayo. Sila kayo ngipeng din. Yan. Nah, yan. Dinyanyi. Mau main ngipeng ogoh gitu ya. Bagus. Ini baru keren nih. Pergi. Nah, ini Lena sana juga gitu. Len nak kalem. Tuh. Dia kau dia. Oh. Yes. Nah. Nak kender kena. Matiang. Adi sengaja beres. Batawa kecang ini padi tidur jemaah. Mulai jak ewer. Ane dikira nggak gelut lewatan di mana? Ane nomor 2 pasrah ngibing. Bilang kok ke joget deh. Ane amah so jangan gitu. Ben makelet main ben. Neh amah betul. Banyol. Nih ada nyeri yang seni tawangi ternyata liu di seni ini. Iya, pergi makai Riki.